Welcome to Ngobo 2010 Shop channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit www.ngobo2010shopi.com. Tada. This is Ngobo 2010 Shop channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Orlando Pirates 2. Baba, unjani mfethu? Bafo siyaphila bafo uyaphila kodwa. Ngiyaphi obengicela izilishile sengithi wawina kwashambili. Ngizamile ukubuya bafo belishile bafo. Belishile. Ya bafo okokuqala nje apologize kuwena bafo. Ngobo 2010 Yeah. Khosi for life. Apologize ukuthini manje? Cela ungicela nami yangisukela ungangisukeli. Bafo kwi-interview yakho awonanga woneni. Bafo into engiyonile ukuthi ushawe ubaba. Ubaba bokumele angakushayi mari akubambe eduze ongenani kube idraw kodwa ngoba ubaba ube saphethwe okumphethe okokuthi ingane bisihlekisa ngobaba ukuthi ubaba since suke kwiparamid ngathi uphazamisekile kwaya kwesikhukhuni waphazamiseka nengane zathi cha ubaba azomginqa phasi manje ngike manje wena nawe uzodinelwa enganeni manje ngabe no ngifuna bafo ukuveza kwifamily kaShintsha Glover iKaizer Chiefs Football Club ukuthi uNgcobo mhlambe abantu baningi bazokunothisa mase bekubona usune uphusha yakho e-channel bengazi ukuthi usuka kuphi ithina kumele sikufaze usaphila bafo because deep down we know ukuthi bo travela left and right uyiloyal kwiKaizer Chiefs Football Club namanje futhi usakwenza lokho ngokuphusha i-channel yakho abantu abazi ukuthi uthando onalo ngeKaizer Chiefs liyamangaza kunabantu abangakwazi lokho bafo thina kumele sikwitness lokho okudala sike gamini nawo manje bengithi ngicashile bafo ukuthi bangangihleki ukuthi ngidliwe namhlanje manje usiyangiveza manje angabe ngiyancoma kodwa usiyangiveza manje no bafo kumnandi ngokuveza ngento enhle bafo ngoba isport is for fun uyabona ubumnandi ubukanda into namanje ngizoyincoma ake ngincome bafo ukuthi iKaizer Chiefs ithe isibambile emnyama yaphinde yayidedela inzima ke emnyama akulula ukuthi ungayibamba waya isikhathi esithi obuza kubona uPyramid bathi bebamba babebededela bathi bebamba babebededela ngoba imnyama uyabona ke bafo igame yami nawe bekuyigame yamaqhubu esowethu inkunzi emnyama yazalwa 1937 yabase izala ukhona abantu abangawazi umlando weteam yabo abanye baphusha obudabi yabe sizala uKaizer Shintsha Glover yabese izala uJomo kunamadabi abe strongo kunamadabi kukhona lo mlando awushoyo mangambuza ukuzalwa kwayo umncane kona umncane lo mlando akekho show ngawo akekho show ngawo bafo igame yanamhlanje bese nibambile nabuye nayidedela nibehambe nabuye nayidedela bafowethu ngizocela nje simphi support sihloniphe i-channel yakhe noma ngabe siyam-undermine kodwa ke i-channel yakhe ukudistribe mina wena uzothola i-channel yakho bese ubuye uzokhuluma chance yakho no yabona corrector manje iyazwakala ivoice yakho yabo fine no but then akaqhubeki bafowethu okuyibambe bafo ngoba sekumele ngiqale phansi ke manje seyimoshekile singasaqhubeka bafo bafo ngisasho ukuthi ngithema sene ngibambile bafo ngoba igame emnandi kakhulu nangidedela what I like ngedabi idabi between Pirates ne Chiefs yimpi yabalandeli ama players wo come and go okokuthi bokunento ebeyithi idabe esuka kuyona besishayile iKaizer Chiefs ngesupport I think namhlanje ngithema ngibheka sizozophinda sihlale phansi sibhekisise kahle black and red wama flags ube more powerful than black and golden black wecoast okusho into esithandayo ukuthi history yedabi reminding ukuthi is a powerful game emagameni wePSL igame besidlala namhlanje between iChiefs nePirates besivala iBetway derby ngelaki eyesibili kwiBetway ngiyabonga ukuthi
luckily iKaizer Chiefs idonatile ngo 6 point kwi Orlando Pirates Football Club. Leso sipho asandele nobubani ngiyi1 ngizoshaya isandla ngishale nabadlali bami no Jose ne management nabalandeli bonke ngishale ihlombe ngisalute yeah iChiefs into yenziwe iPirates bafo ngoba bongakabi nayo channel kaso sikhathi bosa cula kakhulu yenziwe lento sakhe senziwa uMsona. Oh yes, ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula. Sona bulele ngenduku ngomsona ngeke asikazi uyikhohlwa indaba umsona uyozongena eboxini singayikhohlwa thina into asenza yona esikhali sala kule FNB. Exactly yeah uJose ke wenza leyo nto wapholisa amanxeba bafo ungamkhohlwa imoto entshontsha imali yo Thembisa Ncoko hey bafo hey kodwa ke ibhola limnandi ngamagoli bafo ake ngithi indaba ya namhlanje each and every supporter beyiphumile ispende imali yayo yazofika bafo mina ngifike igoli lingene ngiladla ngumakhona bafo 2 minutes bengifika bafo ngidilekile kodwa the malifika la igoli lingena ngitshena bengihamba nabo ngathi akusiyona iPirates ekoleni bathi ukwazi kanjani ngithi hayi akusiyona iPirates ekoleni iChiefs kanti nizobona masifika njengasifika siphuthume escreenini kanti yabona ngintsheni and ufike ibhala 5 minutes yeah ngabe ngijumpa ngiye emahlanyeni isiphiti lekarabha lami ngijoina manje karabha lami ngekho the whole 90 minutes no ikarabha lami belihamba ubameke track belisashita la isigangeni belisashita la isigangeni nifika kumina after game but ngithi thanks God ngoba lifike sengiwinile bafo the way ebimnandi ngakhona iDerby ngithi kubalandeli bonke masebebuyela back to endaweni abahlala kuzona I wish ba drive safe I wish babe safe ngoba eSoweto kulezi nsuku kunezigebengu esezinzima kakhulu kunabantu abakhuthuza abantu kunabantu abahijack izimoto there's a lot of corruption obenzakalayo ukuthi makuyiDerby ezeke bazi vele ukuthi bona bayagaina ibusiness yabo ihamba very fast of which we not a target masithanda ibhola angazi ukuthi kuza kanjani ukuthi makuyiDerby abantu babe basho bathi business ehot and bekhala abantu ngibafisela ukuthi ke baphephe bonke abantu masebebuyela back to endaweni abahlala kuzona outside Gauteng nationally outside Africa outside South Africa Africa is whole because abalandeli abathanda iPirates neChiefs ba all over namanje mangakutshela ukuthi bokhona bebesuka kubo German bokhona bebesuka kubo Spain bezobukela le Derby abantu bazathi ajwaka unamanga kanti iDerby the way inamandla kakhulu siyabonga ukuthi abonke abantu bebefikile babe more excited first goal iwaphakamisile amakhosi ahlale ethembeni ukuthi kwangathi kuzosizolunga izinto is equalizing goal yawabuyisa amathemba kumabhakane ukuthi ayikhona kwangathi ke masenza kanje singaphinde second goal emabhakane yabe seyisho impumelelo ukuthi yabona ke manje liyaculwa leculo eliculwa yithina sithi sokusele kancane ukuthi sokusele kancane bafo sibonga umdlalo omuhle sisaphinde futhi sabafundisa abalandeli ukuthi aba understand football is for fun. I like the spirit esenziwe abalandeli beChiefs namhlanje bangalwi namuntu bavene ba accepta that sign kumina they show ukuthi ibrand yabo kumele bayihloniphe ibrand kumele iprotect yithina abalandeli inga destroy yithina abalandeli yabona uaccepta kwabo namhlanje abadlali baye ethaneleni peacefully bengagadwanga amaphoyisa ngiyawasaluta amakhosi ngicela ukuthi sonke kubalandeli asifunde manje ukuaccept ukuthi no noma ngabe into idefeat nje siyamukela ukuthi ibhola linama rules ayi3 kune win kune lose kune draw. For breaking news, please visit www.ngobo2010sharpi.com.